Ninakusalimu asubuhi ya leo. Naitwa Pastor Purity na Yesu ni Bwana. Nimetoka Nyeri mahali panaitwa Kimahore. Leo nataka kukaribisha niweze kushiriki neno la Bwana pamoja na wewe. Siku ya leo na fundisha mambo, na kwanza lazima wewe ubadilike ili uweze kubadilisha watu wengine. Kuna hadithi ambayo huwa inapeanwa ya kwamba kuna mtu alijaribu kubadilisha taifa, akajaribu kubadilisha kijiji yake, na pia akajaribu kubadilisha familia yake, akashindwa. Aliposhindwa kubadilisha hayo mambo yote, akasema nitaanzia na maisha yangu. Mimi nibadilike. Nikibadilika nitaweza kubadilisha familia yangu, na pia nitaweza kubadilisha kijiji yangu, na pia nitaweza kubadilisha taifa. Na hivyo alitamani, hivyo ndivyo ilikuwa. Na mimi nataka leo kuongea na wewe ambaye ananiangalia asubuhi ya leo ama kunisikiza, ya kwamba ikiwa unataka kubadilisha mambo, lazima uanzie na wewe. Na lazima uanzie na maisha yako na moyo wako. Nataka tushiriki neno katika Mathayo 7 mstari wa 3. Mathayo 7 mstari wa 3. Inaongea juu ya kutoa boriti ambalo liko katika jicho lako. Linasema katika verse 3, basi bona wakitazama kibazi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huliangalii. Au utamwambia ndugu huyo, niache nikitoe kibazi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe. Hili neno linasema ya kwamba kunao watu waangalia jicho la wezeo, wanapoliangalia wanaona kitu ndani ya hiyo jicho lao, wanajaribu kukitoa. Na pia wakati wanaenda kutoa hicho kitu kiko katika jicho la mwenzako, pia hata wewe uko na lako, na wewe hauangalii lako. So neno linauliza, je, utawezaje kutoa boriti katika ndugu yako na pia wewe uko na lako? Nataka kusemaje? Pengine unataka kubadilisha mtu mwingine, na wewe pia maisha yako hayajabadilika. Lazima uanzie na maisha yako. Pengine unataka kubadilisha boma yako ikuwe boma mzuri. Ikiwa wewe unataka bibi yako abadilike na wewe hujabadilika, utawezaje kubadilisha bibi yako? Ikiwa unataka bibi yako abadilike, anzia na wewe ubadilike. Ikiwa unataka mume wako abadilike, anzia na wewe ubadilike. Pengine unataka kubadilisha kijiji chako, unataka watu wabadilike, wakuwe watu wazuri. Watabadilikaje na wewe bado haujabadilika? So unaweza kuwa mahali pale unaniangalia, wewe uko na jitihadi kubwa sana ubadilishe watu ya kijiji yako, na wewe haujabadilika. Wacha nikwambie mwenzangu, kuna neno huwa linasema, na nimelitaja mara nyingi, ya kwamba siku hizi watu hawataki tu injili ya mdomo, wanataka injili ambao wanaona matendo, wanataka kuona maisha ya watu wamebadilika. Kuna mahali neno huwa linasema, wewe mke usiende kuhubiria mume wako, lakini matendo yako mazuri yanaweza kubadilisha mke wako hata bila maneno. So tunapoongea mambo ya kubadilisha mambo, tuanzie na sisi. Badilika. Ukibadilika kijiji yako, watatamani wajue Mungu wako, ili hata nao wabadilishwe. Lakini wakati unajaribu kuwabadilisha, wanakuangalia jicho lako, wanaona uko na kitu kikubwa ndani yako, na pia unajaribu kuwabadilisha. Wacha niongee hata kwa sababu ya taifa letu. Watu wengi wanataka wabadilishe taifa, lakini hata nao hawajabadilika. Pengine unasema taifa letu liko na mambo ya corruption, na hata pia wewe una corruption. Hapo kwenye kijiji, hapo nyumbani una corruption. Ikiwa unakamua maziwa, unataka uweke tu maji, na wewe unasema hii taifa letu, hii serikali yetu iko na corruption. Nataka kusema nini anayenisikiza leo? Ikiwa unataka kubadilisha mtu mwingine, anzia na wewe. Ikiwa unasema mimi Mungu amenipatia msukumo nibadilishe watu, nihubirie watu, kwanza wewe ubadilike ndio wengine wabadilike. Hata mimi kama mhubiri siwezi nikaambia watu badilika, fanya hii na sianzi na mimi. Lazima nianzie na mimi. So hata naongea hata na wahubiri wetu, wewe ukitaka washirika wabadilike, anzia na wewe. Na ukienda kuambia wabadilike, watabadilika. Na hilo neno linasema ya kwamba hauwezi ukamwambia ndugu huyo
wacha nikitoe kibazi katika jicho lako. Kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe. Unaambia mtu wacha nikutoe hii kitu iko katika jicho lako, na wewe pia uko na yako. Message yangu ni leo, ukitaka kubadilisha watu wengine, anzia na wewe. Ukitaka watu wengine wakusikize, anzia na wewe. Unataka mke wako abadilike, anzia wewe. Pengine wewe kama mwanaume aufanye mambo ambayo yanastahili kuwa na mwanaume ama kuwa na mume, na unataka bibi abadilike. Pengine wewe bibi unataka mume wako abadilike, na wewe pia haujabadilika. So message yangu leo, toa boriti lako na utaweza kutoa mwingine lake. Mungu awabariki mkichukua hatua.